Upotrijebite skidač izolacije kako bi odstranili oko 5 cm vanjske izolacije kabela. Zatim odrežite višak trakice za kidanje izolacije. Povucite i zamotajte mrežicu kabela oko izolacije i učvrstite kako bi postigli najbolji kontakt. Skalpelom lagano pritisnite foliju oko parica i povucite prema van kako bi odstranili višak folije. Provjerite da li je ostatak folije čvrsto stegnut oko parica. Sada pripremite parice prema zadanom kodu boja i provucite ih kroz otvor za kabel. Upotrijebite matricu za učvršćenje parica prema naznačenim bojama. Pri tome pazite da se parice ne odvrnu. Ubacite vodiče parica u matricu modula. Pazite da folija parica nije utisnuta zajedno s vodičima. Folija bi trebala završavati neposredno do matrice. Kliještima za rezanje vodiča odsijecite višak što je moguće bliže matrici kako bi izbjegli mogući kontakt s kućištem modula. Pripazite na ispravni položaj matrice u kućištu modula. Strelice će vam pomoći u identifikaciji ispravnog položaja. Pritisnite ova dva dijela zajedno. Zatvorite metalna krilca modula kako bi pritisnuli matricu do kraja u kontakte i zatvorili kućište modula. Pri tome bi se trebao čuti karakterističan klik. Ovime je instalacija završena.